nimin budget se son jet chu apoi mo khop maya zo na le chan na hun hi apoi mo ni ti chuanin tuna hianin kan PNE minister a department chan chungchanga zo na le chan na kan enanga ani kha nimina kan en khanin du ai chuanin a kon fi lo hre mo chu kate state khat minister department chang tu ve me tan chuanin duai chon confidence level kha thatok lo de hlek katia zona omsa chan na ero kha chu chang thawi win ka ria ma se chumi pia lampang engeniang zo bel nang chia khan a chang noi leklek chang noi ti leklek chang kanetin chumi ba ka chuan duai chuanin engeniang man in rin tok na nei lo de hlek azam ti kha shetin ka ria eng poni se in ngai dan ti comment section a lo sai ve tawla noi lama khona iro rel na fel tak te chu zom turin chia ka chama ka tinghet boka le voina member zom tak te pu lan mon pu pun te i zin azina wangin voina kan jing om theidon lowa tin pu lal than sanga member zom tak hi dam lo na wangin a local theidon lo bokani ti house kan hriat ti re he vai chu business nual maya tam hle maya member 10 hun han thiam deuh kan tum don nia le zon le chana kan kang ha langa sub question number somria le pakhatna zot turin history previal to zone tak puram than moya lo somang speaker kalome ka zona chu he hini Honorable Minister, Power and Electricity Department, Changtu, Chanatan, Kazona Pakatsu. Tun Sarkar in Power Siam Chuakonga, Malak Chow Atumdan, Mintil Tayem. Changtuin, a Chief Minister, a Changtu Minister, PNE Changtu, Member Zom Takpuev, Roding Lianai Lo Somang. Speaker Kalome is to prevail to Puram Thanmoya Zona Mizoram Sarkar he and hydroelectric power policy Chatak allowed one to Zulzuin hydroelectric project at Hotumte power to Chuabe Sezate Fel Taka Romanane Romanane Chaktaka Malak make Ania hydro project Bika. Tuna yan small hydro project pek chuatei pe chuak thei megawatt somthum pariat 0.5 ma chung te chu som megawatt somthum panga oma somthum pariat ania ama ero chu power siam chuatei za thi khom dana zirzelin adanglam ring thina tin heng small hydro project zinga thren khat te chu thuam that na tho mek ania Power thar chuakonga hian hydro project siam bel tuma malak mek ania chung te chu tlong HP project 123 megawatt near lungleng hi survey and investigation ti mek ania detail project hi sangni somni pali chunga zoman be sei ania tuiwai HP 150 megawatt near ngopa ania tin tui rini HP 24 megawatt near Sesong te hi survey and investigation ti felto ani NDPR po pe felto sa ania athok tu athona tur sum ngai tu mek ani in solar power chungchanga solar power siam chualama po sarkar chuan thei top a chua meka tuna hian grid connection SPV power plant solar 10 megawatt ne near Tenzol village na tho chan mek ani tuna sarkar power sarkar in power asiam chua konga malak chho atum dan te chu Tenzol solar plant 10 megawatt tho chan mek ani ya
North Van Lai Pai solar plant 23 megawatt PPA sign to Ramalak mek ani Sumsui solar plant 5 megawatt state plant atanga tho tumania administrative approval pek chhuato ani Keifang solar plant 10 megawatt ani a heipo hi PPA Mizoram Energy Development Agency tene na sign to ra sign to ni in Malak mek ani pu speaker kalome zo bel na zo turin at zo da nei tu istri pibel tu zon tak puram thanwai som tem ข้ากันมีสารจอมตะกินะมาลากตุ่มนัดเตกันหันเสียที่นัดเชนเตเพก็ชุดสรการมาสาจังอ่ะlocal โชว์ชุนโจมันตุ่มนัดเตปนอินกับเสียหลอมมุมกติอ่ะก็จบเบลนะจูผู้สปีกเกอร์ให้เห็นมิโซรามินพาวเวอร์อินโตเดลตูรินเมกะวัตต์เองสังเงตัวนั้นกันมาโมประคันนะอ่ะปฏิน่าจวนสเตทดังกับจังอ่ะพาวเวอร์ลากลุนันเฮียนสักตาซุ่มเองสันเงกันเสียนชินตีข้ากันจบเบลนะอันนี้ก็ล้อมไหม kan house leader kha par in kam huwa kam muswalem par chia lo tro la mo me le zo bel na zo turin samphai not bil tu zom tak bu h kin zala la so mang ole pu speaker kalome samphai kho pui hian in power lama har sanna kan nei ve thina big takin fura te chuwangin khozol 132 kV substation na tangin champhai thleng 132 kV line alternate line hi sarkarin min ngai to sakthem ti hi ka zona masani sela tina dolya chuan kolbem hydel project power evacuation line hi na lan tlang dung chom tur in 33 kV line inemo remchang dang omani pon poi chuang lova chu tiang chu sarkarin min ngai to sak vele theyangem ti hi ka zona ani e pu speaker kalome zo bel na dang zo turin palak bel tu zom tak pu ke shamo lo so mang Who speaker Colombe ka supplementary question to hi ani ya tui pang lui mini hydro project ke man thiluwa omna rei to a kan sarkar thar hian man tlakin repair tumna ne yam a theng a chang turin kan minister power and electricity department chang tu pu e floating liana lo so mang pu speaker kalome is tui pui bial tu puram than mo ya ron zona kha Mizoram in power in total turin malak na nayam ti kha malak na om nuala solar ate hydro big te kan target big atin solar roof te pa te po hianin kan budget a po hian tu na po hianin megawatt enga mozat kho pui chunga tang bi ka target te kan neya tin idle project a hian thei top kan chua lui target big kan ne ni chene ka ron soitak ang khanin heng pathuma te hianin target kan nei le zuala tong lui hi tun kuma peitura be sei ani amaro chu Mizoram hi lirnging a zona hian 5 zona kan ni oma wang hianin project masa kha tle mati dang lamang ai wangin kan tumangin ma kan la sak theilawa tun kumi chuan zoman kan tumai hi tui khuamai ni lawin Mizorama tui nalo tlem tel tel ti zi omnan le aizol kho pui chomna tan te po ti kan tuma kho pui chung ina atui mamo ti mai ba ka sanga khoinan te po tin tourism atek tan te po kan han ruamana tin tui vai hi atira chuan tru te na nia sarkar masalo ruamana chuan ma se uluk zokin kan hanzira forest lama te le thil dang danga 150 ya ti niam kan tuma hei hi tuna hian project report te po revise le mek ania tin tui ri ni te po hi hi tle min kan soi zau do pu speaker
kan ram lui hi tui rial anga kumza biram tan han pek to pai kan uideu leka chu wang chuanin kan agreement han sign pui tur le company dang kan bia ka de po hian state chen khatin lo ti angin 35 years hini se kan tia chu po chu kan agreement sign ni atanga chiar tlan ni se kan tia chunga wang chuanin investor chen khat ten na kan in biak de po tlemin an lo zir chiang ve le a to na tui rial angku chuanin heng kan an soi te po hi khuap tur le investor po kan munwala amaro chu pu speaker a soi lo thei lowa policy kan lo nei to khanin kan lo zir chianga chu wang chuan kan ram lui te hi ke ma ni an nei tu a son of the soil te na kan ta ani ran theina tur kong kan du wangin investor kan bu then khata te po hi tui rial angi chu kan phal lo kan ti thina wangin 12% chau nei ya kumza chuang an nei hi kan phal lo wa chu wang chuan investor te pon an in en non le ya an ron offer a hi sarkar angin kan lapom thei lo sarkar angin kan offer angte kan han pe chuak zok a chu tuna te po hianin in biak le turin company li nga te pon bin ron bia kan du dan ang kan thlenan du dan ang ron thlen lenga chu te tang chuanin kan lai siam dem tura kan nga ya solar hi hei kan soita kan khanin kan roma hian solar siam don tam khop maya chu tunai ngai tuan thar kan neya kan solar ri chuna chaw man theya zana kan peak hour lai kan mana kan electric chok luati tlem thina turatan ngalang na kan neya chu battery system ania heng battery system te po hi a lifetime hi tuna kan man lai hi chu guarantee hi 36 month vel ania tuna company kan bia khau hi chu a lifetime hi kum som panga ania a guarantee time ka kum nga te ania chung ang te chu policy kan han duan tharle technology thar kan malak na te nia tin a sarkar ang po hian thei to pa ke mani budget a malak kan tumani ti kha kan han soitel duwa tin champhai bial tu za om tak speaker ka zo bel na kha pani ni min chang mi alowa apa khanna chuan Mizoram in power into del turin megawatt engsan nge kan mamo tile state danga changa power lag lunan hian thakata sum engzan nge kan sen thin ti kha min chan thei chuan power kan sen thin tlang pui chu thakata hian 37 crore changa 33 crore ang velania tin kan power mamo chu tuna hian za sum nga paruk megawatt velania hay hi apik lai kan tin ya chu kan han chan thei da ni ta se ab tuna hian ne so yang hian in engkim ma son zela heng te po hila thang zel tura kan nga ya tuna kan mo chu kha anin ka sia champhai bial tu pulal te zona kha tuna ron chan na te kha lo chik tawla an number te kha le ling zong kha na ron soya tin atop kharna kha poi bokin ka sia an the thiam tho tura ngai la midang ki chon ma se ani in ka sia ti kha follow ve de mo chu ka te ni ab tuna hian ne so yang hian in engkim ma son zela heng te po hila thang zel tura kan nga ya tuna kan mo chu kha anin ka sia champhai bial tu pulal te zona kha kol bem chung chang kha chu ni kol bem khi 4 megawatt chaw ania a chevel he lai vel chom tura ro man ania tuna ron soi ang kha chu kan la en lenga a thei chuan in malak dan kong om lo te kan lo in zot chiang don nia tin 133 kV hi du na la ya han po mai thei ani lawa a chan chu nom somania chu nom zo zom chunga malak tura nia khami nom sakha kan zom lo chuan in ikei mani state in thu nei na kan nei lawa chu wang chuan in mun sang sanga tu na power in dailo na po hi RDSS scheme noya malak tu mania chu survey and investigation ti lai mek ani pusamo zo na hi tui pang lui hadal project hi trial run te po ti le ania kumrei tak lam chia ti kha dika tu na hian in tui om ve le trial run ti le tura malak mek ani u speaker kalome kan house leader kan comment du ani oi lo som te khong in
Speaker Kalame. Tui hi kan lui hi khwa vek kan tum lova. Kan ram environment ati chiat thi kan phal lova ma ro chu kan mamo box ya. Eng ma za thi chu ti lo thei lova. Tin tu na hian kan project ten khat hi compensation awang le forest clearance awanga chunzom thei lo. Kan ne achung te chu chimtui pui Golodine project te kalania. Tin tuirini small hider project chungchang hi an soifia deuh lek kadua 24 megawatt chuak thei turania hi externally aided project atangin new development bank ina min finance turania soft loan ania apung hi 1.25% chau ania athale maya kumsom pakwata na tiania kumsom panga chunga ru turania ADPR hi March sang ni le pasaria dai to khan buat sai nia akal zel ti chuan sang ni le som ni le pania khan crore zanga somriat pali ngai tura chut chua ania ti chuan in a consultancy service po hi a thonin min petheni ti kha anon thrila ti chuan kan in than malok December tha November tha chhovela khan kan sarkar ma sa khan alo drop ta ni hi kan ui em chuwang chuan ti nun le tumin tuna hian ma kan la a ti chuan kan revive le thengem ti chu kan chiang chia lova amaro chu kan indor le tran mek to a ti thei ram ni seng kan du a tin a that na chu avai hian a power lo chuak tur hi kan ta tur ni chu tiang chuan ya wangin hi ti man mo kan du deuh hleka tin India ram le foreign atanga minron dor tu kan nei nau nawa kan selui te po khu minti pun sak thei khwa ran ngai lowa tipung thiam kan ome te pon ron tia tin kan project lui lon to te po heng hi kan ti thar le thiam ani ti te pon oma chung chu ngut takin kan exam me kani No, tuna start question number samriat pani na kan kalang. Azo turin hatchek bial tu member zom tak pu Robert Rumoy Roite lo somang. Speaker Kalome. District Council and Minority Affairs Department chang tu za omtak. Kadizong ka PNE lampang zona le chana ania engponi se an malak tumna te po tha MMA tin zobel na MM po kha an nation lovani chuti rolero chuan hemi chungchanga hi chuanin kan minister kan department chang to minister hi confidence level hi to chuan niam ve do hratin ka hria chu chu han sang thei do se state khat minister te han nia confidence nei takmain hanin lan seng chuanin andum khopang tin kan chief minister pulal doma ache thakop maya sesona hianin tikhanin atopa hianin mumal do hianin aron khar thina chupo chu athaviau thome engponi se khati zong kha tuntum video chu ni photte se